अहानबदा मरुओइबा पाउसिंग पिजरी खुल ngakpa 18 खुलाइगा कोनना महा रेजिमेंट फाजिन खिबदगी कुंबीदा इरांग हौरुरे आउटर मणिपुर लोकसभा केंद्र की पोलिंग स्टेशन तरुकता बोट अमुक हना थादनरी लाकलिबा मे डेगा मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लमदम मसिकी मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली इलीगल इमिग्रेंट सिंग मरम ओइरगा अनोबो खुल जमापनगा मरफु तरा तरुक हेनगलकपगा लोइनेना येलहोमी अमसुंग नेशनल सिक्योरिटी दा चावना सिंगनरकली हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोखरे अमदी क्रोर अहुमगा लाख 18 की हेरोइन नंबर 4 का कोनना मियोई अमा आसाम राइफल्स ना फारे हाइरे खुरुमजरी ममी टीवी न्यूज़ ना संदोक जवाब मणिपुरी पाव पिनिंग ताबिरम निबसिंगबो बेबिता कोथौजमना तराम नोकचरी पाव संदोंगा पिजरी खोल ngakpa 18 खुलाइगा कोनना महा रेजिमेंट फाजिन खिबदगी कुंबीदा इरांग हौख्रे ngasi ahin nongalamdai pung ani muktaba adwaida बिसेनपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंबी पुलिस स्टेशन मनुंग चना कुंबी बाजार मयादा जिप्सी अनि तोंगदुना लाकपा खुलंगाकपा खुंजा 18 मफम अदुदा ड्यूटी तादुना लेरंबा महा रेजिमेंटना खुलाइगा कोनना फाजिनदुना थमकी हाइरी खुलंगाकपा फाजिन ख्रे हाइबा पाव हेक ताबदगी कुंबी माइकैदा लेरिबा यामनबा मैरा पाइबी इमा सिंह थोलक्तुना फाजिन खिबसिंग अदु थादोकनबा लंबी थिंगदुना थमकी मैरा पाइबी सिंगना इहौ कनखलकपदगी मफम अदुदा इमा सिंह थोमजिलक्तुना कुंबी पुलिस स्टेशन ममांगदा महा रेजिमेंट की गाड़ी थत्तुना थंबदगी मफम अदुदा महा रेजिमेंट पर्सनल सिंगना लंबी चटनना बहोनरकपदा मैरा पाइबी सिंगा अकनबा मओंगदा मुक्नखी अमदी महा रेजिमेंट पर्सनल सिंगना नोमै राउंड कया ब्लैंक फायर तौबदा नतना लंबीदा फैजिंदुना थंबा गाड़ी थोंगाइदुना मफम अदुदगी नांथोक्तुना चटनबा होनरकपदगी खुदक्ता मफम अदुदा कुंबीगी एमएलए लाक्तुना येंसिलबा मतुंग चीफ मिनिस्टर की ऑफिसता एमएलए सिंह बिसेनपुर पुलिस की एसपी अमदी महा रेजिमेंट की मकोक थोंगबा सिंगा पुनवारी सानरबा मतुंग खुलंगाकपा सिंग अमदी फाजिन खिबा जिप्सी अनि थादोरलगा कुंबीदा लाक्तुना मैरा पाइबी सिंगा वारी सानरगा यासिनबा पुरकपदगी इरांग नेमथखरे हाइरे आउटर मणिपुर लोकसभा केंद्र की पोलिंग स्टेशन तरुकता बोट अमुक हना थादनरी अमुक हना बोट थादनरी बा पोलिंग स्टेशन अदुदी उखरुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की 44/20 संसद गवर्नमेंट हाई स्कूल नॉर्थ विंग 44/36 उखरुल मॉडल हाई स्कूल नॉर्थ विंग 44/41 ग्रीनलैंड प्राइमरी स्कूल 44/50 केके लेसिंग फनित जूनियर हाई स्कूल चिंगांग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की 45/14 चिंगाई गवर्नमेंट हाई स्कूल अमसुंग कारोंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की 47/33 ओइनाम हाई स्कूल राइट विंगनी बोट थादनबगी मफम लोइसिनबा फावबदा चादा 63.13 की चांगदा बोट थादनके लाकलिबा मेदेगा मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लमदम मसी मियामदा याइफा पाउजेल पिरकले लेबर डे हाइबसी सिनमी सिंगी हक अमदी सुरुबा थबक अदुगी मतिक चाना फंगफम थोकपा फंगनबियु हाइना अमतो ओइना पुनसिनखिबा नुमितनी लेबर डे सिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सिनमी सिंगी थौदांगबु सिंथारदुना थागतपसु फोंदोरकले इलीगल इमिग्रेंट सिंगना मरम ओइरगा अनौब खुल जमापनगा मरफु 13 हेनगलकपगा लोइनेना येलहोमी अमसुंग नेशनल सिक्योरिटी दा चावना सिंगनरकली हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोक्रे हौखिबा चही इंग सोक 1963 इरमदम मसिगी इलीगल इमिग्रेंट सिंग संगसिलकपा हौरखी
अनौब खुल चमापनगा मरफुदरा तरुक स्टेट असिदा मरम चादना खंगेन हेंगलकलिबा असि इलीगल इमिग्रेंट सिंग असिना मरम ओइरगनी मसिना लमदम असिगी येलहोमी सिंग अमदी नेशनल सिक्योरिटी दा चाउना सिंगरगली हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना सोशल मीडिया दा फोंदोक्रे महांगना थागलखिबा वीडियो यावबा पोस्ट अमदा लमदम मसिदा इलीगल इमिग्रेंट सिंग लेप्तना चंगसिलपना मरम ओइरगा मसागी लेबाक नत्रगा स्टेट अमदा मरम चादना खुल मसिंग खंगेन हेंगलक्तुना डेमोग्राफी दा चाउना होंगबा पुरकपा मतम दा ngam ngapigani ahongba purakpa matamda yaba ngamdraga hainasu hanglakli manipur da achoba isu ama aikhoi mayam punna mayoknari haukiba ingsok lisingani taruk tagi ngasi fawba myanmar dagi lamdam masida ain kaina miyoi kaya jangsilakpana maram oiraga anouba khul kaya masing hengalakpaga loinana makhoina khunda leitana badanatana popi thana ba lamdam masigi umang wamang kaya paktaknana manghan takhan khrabani hainasu fongdoke क्रोर अहुंगा लाख तरेट की हीरोइन नंबर 4 का कोनना मियोई अमा आसाम राइफल्स ना फारे हाइरी आसाम राइफल्स अमदी मिजोराम पुलिस की अपुनबे सिक्योरिटी फोर्स ना मिजोराम की चंफाई डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा जंगहाउ थार की मालबुक तगी क्रोर अहुंगा लाख तरेट रोम ओइगदबा हीरोइन नंबर 4 ग्राम चामरी के यांखै खुमदोय का कोनना मियोई अमा फारे हाइरी सिक्योरिटी फोर्स ना हीरोइन नंबर 4 का कोनना फारबा मियोई अदु मखा ताबा आइन की ओइबा थबक लौखतनबा मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दा सिनख्रे हाइरे कुकी मिलिटेंट सिंगना नारायण सेना दा सीआरपीएफ अनि हातखिबा अमसुंग सीआरपीएफ ता बॉम ने सोखन खिबदु नुंगाइतबा फोंदोकपा ओइना महेश्वर थोंगनावजमना नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर विनोद निकाल जेगलोइना दिसपुर प्रेस क्लब गुवाहाटी दा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे महेश्वरना कॉन्फ्रेंस अदुदा चाही फाजिलकलबा मणिपुर की लान सिदा इलेक्शन ममांगदा इरांग कया अमा थोखरे इलेक्शन हेक लोइखिबगा अमुक इरांग हौरकले मसिना लान असिबु स्विच ऑन ऑफ सानबा मियोई अमा लेरबरा हाइबगी चिंगनबा पोकले महेश्वरना मखा तारदुना पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमगना इलेक्शन मतमदा थादरिबा एनर्जी अमदी माई पाकनबगी मतमदा थादरकलिबा एनर्जी अदु सॉल्यूशन पुरकनबा मतमदा सिजिनरबदी ngaहाना मणिपुर की इरांग असि लोरंबसु याई हाइना थमके अरोइबा ओइना महेश्वरना NCERT की लारिकता मुकना कांगजै हाइबा मणिपुर की इंडिजिनस स्पोर्ट्स असिबो मिजोराम की स्पोर्ट्स नि हाइना यावरकलिबा असि यामना नुंगाइतबा पाउनी मरम अदुना मसिबु कंसर्न डिपार्टमेंट ना मीटिंग संसिनिंगबगी अपामबसु फोंदोरखे कॉन्फ्रेंस अदुदा विनोद निकाल जेनसु मणिपुर दा सीआरपीएफ पर्सनल सिंगदा अटैक चथरक्तुना सीआरपीएफ अनि हातखिबा अदु लाइबक थिबनि हाइना फोंदोखि हौजिक मणिपुर दा डेमोक्रेसी की वाहनथोक लेसिलक्ट्रे रियलिटी दा मणिपुर दा लेरिबा सिंगना खंगनी हाइना मखा तारखि थोलिबा थौदो वाथोक अमदी ओइरिबा मणिपुर की फिवम असि कनाना कंट्रोल तौगदोरिबनो हाइना वाहंग हंगलखि लोइनाना आरपीआई ना मतम पुमनमक्ता महेश्वर दा सपोर्ट तौगनी आरपीआई ना मणिपुर की इंटरेस्ट ता मणिपुर प्रजा की येंगलगा तौगनी अमदी पार्टी की हाई कमांड इंस्ट्रक्शन खक फॉलो तौदबा यारोय हाइना कैदौनुंगदा महेश्वर दा हाइरोय हाइनसु फोंदोरखे सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं आरपीआई की तरफ से ये जो हो गया है बहुत ये ओवर द लिमिट हो गया है तो मतलब ये इस पे कौन भुगत रहे हैं नॉर्मल पर्सन भुगत रहे हैं तो अप्रैल 19 को जो हुआ है मणिपुर के और भारत के इतिहास में डार्केस्ट डे था क्योंकि अंधकार था उस दिन क्योंकि डेमोक्रेसी को खिलौने की तरह खेल रहा था एनसीईआरटी के बुक में भी जो मणिपुर का ऐतिहासिक गेम है स्पोर्ट्स है जो मुकना कांगजई बोलते हैं वो एनसीईआरटी के सेंट्रल बुक में लिखा गया है कि वो मिजोरम का स्पोर्ट है मिजोरम का गेम है यामलबा खुजु खुलाई कया मणिपुर पुलिस ना फागत पंगमले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसपी के मेगा चंद्रा एमपीएस की लुचिंग मखादा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मंत्रीपुखी बाजार अमसुंग मफम मदुगी अकोइबा मफमदा सिक्योरिटी फोर्स ना पोइसिंदुना थमलबा मतुंग थीबो होंबगी थबक चथबदा मंत्रीपुखी बाजार कम्युनिटी हॉल मनाक्तगी यामलबा खुजु खुलाई कया फागत पंगमले हाइरे नेशनल डिवार्मिंग डे की थौरम मफम खुदिंग दा पांगथोकनबगुम द मालोम मेगा हाई स्कूल मालोम दा पांगथोकरे नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा ngasi नेशनल डिवार्मिंग डे अहानबा राउंड
Malo Mega High School da Social Welfare Director Ngangom Utam amadi National Health Mission ki State Mission Director Dr. Somorjit Ningombam Dr. Osana Hanbi Devi Director Health Service Hungyo Warsang Special Secretary Government of Manipuri yauna pangthokibani Handak chehigi oina Department of Health Service na silaga National Day Deworming Day hawdokpagi thorom asida Manipur gi oina punna angang lak mapan henbada Deworming Day gi hidak pibagi pandam thamli masida chahi amadagi taramapan fawbada leiba angang singda piba yai masida higher secondary dagi college karaba angang sing fawba konsili pekliba angang singi Anganwadi Center na pibiba school karaba singina school singda yanthok piduna angang singda tin leibagi daina asi koknabagi pandamda Thamli haina Department of Social Welfare ki Director Ngangom Utamna Fongdoki Ngasidagi hawdokhiba National Deworming Day first round gi thoromda Mari Lainana Social Welfare Department ki makhada leiriba Anganwadi gi CDPO amasung Supervisor singna Worker amadi helper singa khutsamnaduna hidak langthak pizabagi thorom mafam kayada pangthoknari Hiram masiga mari lainana Imphal East District ki ICDS project Imphal East 1 Sawombung Yarambung Pungdongbam Sekta Loksangkhong Khulsingi Angang Jami Gayang Khairomda Deworming Tablet Pizaba Hokre Hauzik Makhatana Target Toriba Angang Singda Pizabagi Thabak Thoram Sing Paikhatli Deworming Tablet Pizaba Adu Sawombung Circle Koliba CDPO Kanguzam Devananda Singh Senol Moirangthem Supervisor ICDS Project Imphal East 1 Sawombung na Luchingduna Chathari CDPO Kanguzam Devananda Amadi Supervisor Sector 9 Senol Moirangthem na Luchingduna Anganwadi Center Kuntrada Pizabagi Thabak Nungthilpung ama fawbada makhatana chathahori Hauzik Temporary Center Home Sawombungda Angang Nifurom Hidak Langthak Pibagi Thabak su chathari Makhatana Relief Camp amadi Temporary Shelter Home singdasu Deworming gi program asi mapung fana yauhanana ba honari hairi Angang haibasida Deworming gi hidak piba yarije chahi amadagina chahi 38 baubagini aduna higher secondary aduga college gi chhatra sing phawbada koina cover tawgadawbani piba angang singna Anganwadi services ki kuthangda koina hidak se laikai da khulakta piba aduga school gi oina school education department gi oja sing gi matengna hidak se piba gi pandamni akoina tin leibagi hidak sina angang sida masamu nungai handaba hainingba phawhandaba chaning thangba phawdaba chariba potugi masada kanabam khangdaba mayam si leibanina masidagi ngakthokpa yana bana koina hidak si thabani 100 milligram haibidi khoi albendazole tablet se 400 ne khoi hazik yenjari se ana 400 sigi tangkhai haitare si pijabigani aduga ngasai 2 years above till 19 sina akoina 400 milligram si pijagani chabagi mawong sina akoina 200 milligram goli tangkhai se samas amada hapaga chamas amana takhai biraga to hen biraga isinga loinana admaina pithak pigani aduga Emmanuel Theological Seminary ITS Christian Center Julian Tamenglonggi Kunithoi Siba Graduation Ceremony gi thorom ngasi ITS campus ki anova building da pangthokre ITS Christian Center na sinduna pangthokpa graduation ceremony aduda lisingani kulumdoi kunmari gi oina mai paklaba mahairoi kun 12 da Degree of Bachelor of Theology BTH amadi Master of Divinity ki certificate sing khuchinaki Thorom aduda Dr. Rathai Pau Ramai General Secretary RBCC na mapung oibu speaker oiki loinana qualities of servant leadership ki matangda wafam kaya su thamki graduation ceremony ki thorom aduda ITS ki council members sing ZNBCC NIE ki GS Gangkhui Gangmai Reverend ZBCC NEI ki President Reverend Niwai Khai Pamai ITS ki Principal Draft Dr. Tuncha Pau SP Pastor Decon sponsor amadi donor singna saruk yaki so lisingani kunmari kunmanga gi anoba course lakliba megi kuntaretagi hawgani haina Emmanuel Theological Seminary Christian Center gi maikaidagi miyamda lauthokki National Health Mission ki makhada District Health Society Thawal na sinduna National Deworming Day lisingani kunmari first round ngasi Thawal District ki mafam ahumda pangthoktuna hawdokre Relief Camp Rice Resource Center khangabok na pangthoktuna Chief Medical Officer Thawal Dr. Y Nokul Singh District Program Officer ICDS Cell Thawal and
Parango amadi Dr. K.S. Sandip Singh DNO Child Health DHS Thobalna mathang sitna Chief Guest of Honor amadi President Oiki Chief Guest ki warol piraduna Dr. Y Nukul na fongdok kibada Thobal District ta ngasi pangthok liba NDD program asida chahi amadagi taramapan fawda leiba angang lag amarom relief camp yauna albendazole tablet pizagani angang datil leitana bagidamak aikhoina Khuzin tena kakpiba chak chadringai amadi toklaba matungda toina sapon sizinaduna khud sa sengna hamdokpiba amang sang khaktada khong hambigadabani aikhoina cleanliness sanitation hygiene hena fagathanaba honagadabani loinana 7 May 2024 mob up day pangthokani hidak asi school sing amadi anganwadi center singi khutangda pigadabani loinana campaign asi mai paknabagi tamak mipum khuding mangna mateng pangbiu haiki Thoram aduda DPM NHM Thobal CDPO Lilong amadi CDPO Thobal duina supervisor sing amadi health staff sing saruk yaki Fancier Higher Secondary School Okram Wang matabada pangthokpa thoramda Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nukul Singh amadi K. Sarat Chandra Singh Principal Fancier Higher Secondary School na mathang sina Chief Guest amadi President Oiki CIS Basanta Singh District Program Manager DHS Thobal amadi B. Surchandra Singh Secretary Management Committee Fancier Higher Secondary School na Guest of Honor Oiki Evergreen Flower School Thawan Ningombam da pangthokba thoramda Chief Medical Officer Dr. Y Nukul Singh Principal EGF School Chandra Singh na Chief Guest amadi President Oiki VIP Singh na angang singda albendazole pizaduna hawdoke Nongmay huran bagi thokdoka mari lenena Supreme Court na Kuki Revolutionary Army KRA ki Chief David Hangsing amadi United Kuki Liberation Front UKNLF ki luchingba hun question haukip ki mayokta chatharakiba trial ngarang Justice Ave S Oka amadi Ujal Vuyan ki bench amana Manipur ki Special Court NIA Guwahati da transfer tokre hairi ningsing bayabadi haukiba ingsok lisingani tarani panda Second Manipur Rifles Battalion degi pistol Yankai Taruk amadi magazine Yankai Nipan Huranduna Lalholupta Yonthoklam Thokdok Mari Lenena Ngasi Fauba Trial Chathaduna Lakibani Haire ST Natana Maitai Kananaba Atopa Pambai Leiti Haina Wal Maitai Council na Fongdokre Kakching District ki Manung Chanba Elang Khangpokpida Wal Maitai Council ki President Secretary Executive Member amadi Elang Khangpokpi apun mamara pai biluk kaloinana Maitai bu ST Chalhan biu haina khongjang sangsin ki loinana kholaw law khibaga loinana Wal Maitai Council na thadurak pachirol amada Manipur da leiriba Maitai na ST da chandaba sina Manipur gi Maitai khaktada khudong thihan banatana Assam da leiba Maitai busu khudong thihali Assam gi ahong furup yauna furup kaya gi miyoi korna khuzing oiraga ST da chanbagi aroiba tangkhakta leikre furup sing asina ST chankhraga Assam da leiriba Maitai na lehoba matamda Maitai gi fibam khongsok soksilakani masi khangduna Assam da leiba Maitai singna makhoisu yawhananaba sarkar da hairubada yamna komna aikhoisu khangi nakhoisu yawfam thoi adubu nakhoi gi horofam oiriba Manipur da hana amuktang chalhankho nongan baga Assam government na nakhoi gi process hauge haibiraki Maitai na ST chalabadi mitopna aikoi gi lam leiba yaroi mitopna changlaklaga bot lepasu yaroi matau asumna land protection political space ki protection fangani masida sunatana aikoi gi economy yamna faganabagi lambi sulai ST da chalaba furup adugi macha masu singna mahai tamba matamda makhal kaya gi fee da handarakani free da tambagi maramsu kaya naksilakani amarom da scholarship chawna fanglakani mama mapa oibasingda macha mahai tambagi piramba awaba polum adu handarakani macha mahai tambagi khanbada yum panba kiramba macha masing yamna pokpa kinaramba kokani amarom da chahi gi income chawna lakpa maru oiba government employees singna financial year loirakpada income tax thibada tha amagi tolop na konade amasung tha ani gi tolop na konada bisu yawi adubu masi pumna maksi ST da yawba furup ki oinadi loina kokthokpi masina government employee edugi economy fagalakani leminari ba akoibagi imung kaya
सोंथदुना लेरिबा अदुसु लंबी पिरकनी पुमनमक इकोनॉमी फगतमिनगनी हौजिक ओरिबा मैतैगी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR असी 1.77 नि अदुगा फुरुप अमगी मुदखिदनबा दरकार लेबा TFR असी पिकलबदा 2.11 नि मसिगिदमक हेक हंथबदा फुरुप अदु इकुइकुइदना मुदखिगनी हाइबनी अदुबु मैतैगिदी यामना हंथरे खुदोंग थिनिंगाई ओइबा थाकत लेरे मरम मसिदगी मणिपुरगी सीएमना मणिपुरगी नहासिंगदा अंगांग मसिंग हेना पोकननबा अपील तौरिबा अदुबु अपील खक्तनदी यारोई मखोगी वाखलदगी मचा सेंबगी एक्सपेंडिचरगी अकीबा लेरबसु कोखनबिगदबनी इकोनॉमी फगनबा इनकम टैक्स थीबगी प्रॉब्लम लेहलोइदबनी तंगाई फदना मैतै TFR असी 2.11 दगी हेलहनगदबनी ऑनरेबल सेमनसु महांगना खनबना मचुमी हाइना लेथोकलोइदबनी अखंग अहै CSO NGO कया फमिनदुना तानबगी तंगाई फदब मतमदु ओइरबनी मैतै TFR वांखतहनबगी ST दा यामना थुना अमदी चावना मतेंग पांगनी मरम मसिना ILPS NRC बाउंड्री फेंसिंग दगी ST ने हेना मरु ओइना लौबियु ST ILPS NRC बाउंड्री फेंसिंग अमगा यचिनबसु लेते अदुबु ST नतना मैतैबु कनबा अतोपा पांबै लेते हाइना खोजेक पीदुना थादोरकपा चेरोल अमदा वर्ल्ड मैतै काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी यामबेम अरुण मैतैना फोंदोरकले मे डे असिबु रूप महल थिएटर दा पांगथोकलगनी हाइना विलेज एंड हिल लेवल ग्रुप की जनरल सेक्रेटरी TH सखी देवीना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगहलकली मणिपुर लेरिबा कंस्ट्रक्शन लेवल सिंगी लुप कया पुंदुना सेमखिबा वैली एंड हिल लेवल ग्रुप कौबा लुप असिना सिंदुना पांगथोकलगनी मालेमगी सिनमी सिंगी नुमितना लाकपदा कंस्ट्रक्शन लेवल सिंगना नुमित सिबु पांगथोकदौरिबनी ngasi suri nomli pamiyamna masana suzariba thabak singi khuchuman matik chana fangdabana hingbagi lambida awaba kaya thengnari loinana handak leibak asida lan asina suri nomli pamiyamdana hena awaba ohellare senjau paiba singi awaba leite mayum maikai leijaba oirabasu hingnana ba tangai fadana changdaba yadaba potlam fangliba thagi income kaithoktuna leiduna sizina bangam handre तंगाई फदब पोलम कया गवर्नमेंट सिस्टम फाउबना हेना ममल वांखतहले नाकल अमदना कंस्ट्रक्शन लेबर सिंगदा पीगदबा लेंगा की वेलफेयर फेंसिंग चाही खुदिंगी चांग नाइना पिथोकपगी वाफम अदु लेत्रे वेलफेयर फेंस फंसिंग अदु कदाइदा चटखरबगे लेंगाकना मतम चाना फंगफम थोकपसिंग अदु पिथोकपियु पुमनमक असि लेबना भारत की अखंग अहैसिंगना लेपा सिनमी सिंगदा पीबा याई हाइबा थागी ओइबा वेजेस लिसिंग कुनमाथोइनी वेजेस सिंह असी सिनमी खुदिंग मक्ता था अमदगी तादना पीगदबनी हाइरिबा दाबी सिंह असी पुखतुना मे डे पांगथोकदोरिबनी हाइना चेरोल असिना मखातारकली फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉक्स मणिपुर की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन नेरिस मंगांगना थादोरकपा चेरोल अमदा चाही खुदिंगी मेगी तांग अमदा मालेमगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पांगथोकपा सिनमी सिंगी नुमितना लाकपदा फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉक्स मणिपुरना खुनाय असिगे सिमिलोनगी येंगलगा तोंगान तोंगान सेक्टर सिंगदा सिन पांगलिबा सिनमी सिंग अमदी सिनमी सिंगी फंगफम थोकपा हक फंगनबा होनबदा थवाई कथोख्रबा सिंगी मफमदा इकाई खुनबगा लोइनना तौबिमल खंगबो उचरी हाइना फोंदोरकले निंगसिंग बयाबदी इंग कुमजा लिसिंग अमगा चनिपान मरफु तरा तरुकी मेदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA की चिकागोदा सिनमी सिंगना थबक सुबगी मतम नोंगमदा पुंग निपान ओइगदबनी हाइदुना हौरकिबा अकनबे इहौ अदुगा मरी लेनेना थोकिबा थौदोक अदुबो निंगसिंगदुना लिसिंग अमगा चनिपान मरफु तरा दगी हौदुना चाही खुदिंगी मेगी तांग अमबु मे डे इंटरनेशनल वर्कर्स डे हाइदुना मालेमगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लेपतना नुमित असिबु निंगसिंगदुना अमदी सिनमी सिंगी फंगफम थोकपा हक सिंग फंगनबा लोइनना इकाई फुनबु उत्पा थौरम कया पांगथोकतुना लागली लाइबक थीबदी हौखिबा चाहीगी मे 3 दगी हौदुना मैतै सिंगी मथक्ता चथरकलिबा खुचेमगी लान असिना मणिपुरगी सिमिलोंदा अचौबा चैथेंग पीबदा नतना सिनमी कया सुफम चटफम लेतबगी अवाबा कया मायुकनदुना हिंगली मसीगी चैथेंग असिना तेलबा चाही अमरोमगी मतम असिदा नुपी सेक्स वर्कर मसिंग हेंगलकपगी वाफम अमा लागलिबा असि तराइने लौफम थोकते
Supreme Court na yarabasu iramdam masigi Kunailonga Tayonaba sinfam amada nupi singna ikai iki wang malana asigumba sinfamda khongdarak bahaibasi Sathiba similongi chaitheng aduna ohelakpani haina lawi Suzanomjariba sinmising amadi Mipum khudingmaki senthok hengan handuna similongi awanba economy revolution ama puraknaba wakhalonda thabak tawriba Federation of Civil Society Organization Fox Manipurna sinmisingi fangfam thokpa haksing fangnanaba jab chana thabak tawgani haina cherol asina makha tarakle ngasi ayuk pung nipan dagi taramathoi faubada Tamenglong district ki Tausem subdivision gi manung chana leriba Makhukhal village manakta 39 AR amadi Tamenglong police na combing operation chathaduna bunker ani thugai khre haire ngasi gi combing operation asi 39 AR na luchingduna pangthokkibani haire Imphal Dimapur lambigi sapar mainada leiba thong ama thugai kiba jiri lambida thau puba gari tanker singda nomai kapsinduna attack toba thodok sing asida chenaba miyo singi mathakta home gi in charsu oiriba chief minister N Birena akan bathabak ama talokhatpa ngamdabasi CM ama oina mathau toba ngamdre haina hanagi minister amadi sekmai PCC ki member Ningthaujam Birena lengakta pendaba wafam thamkhre ngasi fayengda leiba mahaki yumda pangthokpa pawgi mifam atuda mahakna makha taraduna chahi ama faraklaba kanglup anigi lan asi ngasi fawba loisinba ngamdana leiri state asida santi amuk khanjilakpa hore haina chief minister N Birena praja singda phongdokpa leirabasu lanjena duna leiriba praja sing magi yumda hanjinba ngamdana leiri Parliament ki mikhal lakpaga loinana nomai kapna bakhara lebre haina khalabasu kuki militant singna bom yaungna akanba mawngda nomai kapsilakpadagi CRPF ki personnel ani ki punsi mangkhre asok apan kaya yaukre nakal amaromda state asigi lifeline oriba Imphal Dimapur lambigi sapar mainada leiba thong ama kuki militant singna thugai khiba amadi jiri lambida oil tanker singda nomai kapsinduna asok apan yaukhiba thodok sing asida chief minister N Birena akan bathabak lokhatpa ngamdana leiribasi karigino hongi in charge su oiriba mahakna chenaba miyoi sing fanana bahonabagi thabaksu paikhatpa ude fiba masida chief minister ama oire haibasi yari bara hongi thabak tawdre haiba mayek sengna takle sugunu yaungna sekmai kendragi mafam kayada ngasisu leptana nomai kapsilakba leptri maram aduna CM ama oina nupa thokna thabak tawiyo haiki ngarang thung na tawriba lok sabha election April ta trawa kam tapak tu tawhe somam satanda report tawgi nuta ri hayang kendra amadi dei kendra singida yamda 100% vote tharagi proxy vote mayamna tawgi condemn tawi masi su singlamda election huli report tawi asina busatwa pani sarkar se yang kuina sajada mahanga majority way hadra BJP ki sarkar ma buri uthagri gani adu mathong toga BJP ki dusin makhada akoina hi da lamyam si wabri khamthengba lore ngarang thung na tawriba lok sabha election National Health Mission ki makhada District Health Society Thawal na sinduna National Deworming Day 2024 first round ngasi Thawal District ki mafam ahumda pangthok tuna haukhre Nongmagi oiba awareness program kam voluntary blood donation ki camp ama ngasi blood center Janimsta pangthokre ngasi gi thoram adu Lonja Alepa Foundation Association of Blood Donors Manipur Personality and Talent Development Organization na punna khutsam naduna sen ki bani ngasi gi thoram adu sinmi singi numina lakpada sinmi singbu ikai khumnabu uchabo oina sinmi singda kathok chaba ini hairakle ngasi gi camp adu da miyoi kunna epiki e piramba miyoi khudingna
blood, eye amadi organ donation su tauramki haire. Ngaikhong Model High School asi school fagat and si mission gi school chamakun gi khangat pada ama oiriba school asi gi academic functioning fazana tobiyo haina mari leinaba singi pungning chingsilakre. Mission asi gi makhada school asi khan khrabasu housing fauba infrastructure amasung faculties kaya awat apa leiri amasung Netaji Subhash Chandra Bose Avian Vidyalaya Residential Hostel asi phase 1 gi suba Hagwatlamlaga Housing Fawa Sabo Loisindana Lady Amasung Residential Hostel asi Craig na chingba akai atoy kaya thokchilakle Desam Amasung All Clubs Coordinating Committee Ngaikhong Khulena School asi da awat apa kaya leiba amasung faculties kaya ama waliba asi fazana pibiduna school asi bu fazana chalai biu haina mari leinaba singi pungning chingsilakle International Dance Day Kamari Lenina Kunjalata Dance and Resource Center Kaching na Sinduna Thoram ama pangthokre Thoram maduda Manipur gi culture sing utpagalonena nat ki oiba jogoi kaya utkhi Nakalamaromda Art and Culture Department Government of Manipur na susinduna International Dance Day pangthokre Thoram maduga mari lenena maibi jogoi thawal jogoi amasung folk dance na chingba fajaraba jogoi kaya utkhi Actor amasung dancer Thongram Hiramoti na haikibada lamdam masigi nat amasung jagoi makhal kaya asina Manipur bu saktak liba amasung lamdam masigi artist singna khudong chadaba kaya mayok nariba sing asibusu fongdokhi Makha tarakpa asidi Manipur gi wangmagi I pau amuk thamjari Home Minister Amit Shah gi semjin sajinba video thagatuna miyamda aranba propaganda toriba miyoi ahum phare hairi Leibak sinba thungna face kaya thongna India pumbada pangthokliba 19 suba Lok Sabha election asida political party kayana mai paknanaba mana ngamjaba thakta election gi campaign chathanari cherak asida Union Home Minister Amit Shah na Scheduled Caste, Scheduled Tribes amadi OBC lagthoklagani haiba semjin sajinba video social media da thagatuna aranba propaganda tawbagi maralda AAP amadi Congress Party ki miyoi ahum fare hairi miyoi ani amana Ahmedabad Cyber Crime Department amadi miyoi amana Assam dagi fabani hairi Lakadoriba Lok Sabha election asida Congress Party ki Luchingbi Priyanka Gandhi election thengnadaba yana leiri hairi Media report amagi matung ina lakadoriba Lok Sabha election asida Uttar Pradesh ki high profile parliamentary constituency ama oiriba Amethi amadi Raebareli da kanabu mirep oigani haina Congress Party na kanna honaringai cherak asida Congress Party ki makok thongba Luchingbi Priyanka Gandhi lakadoriba Lok Sabha election asida mirep oiduna mikhal thengnadaba yana leire hairi source asigi matung ina Lok Sabha election asida Priyanka Gandhi election campaign tamak tawgani amasung hairiba Amethi amasung Raebareli parliamentary constituency asida Rahul Gandhi mirep oigadoribra haibadu lakriba pung kunmari asigi manungda khangba ngamlagani hairi Uttar Pradesh ki Amethi amadi Raebareli da Rahul Gandhi natraga mahaki mache Priyanka Gandhi pu Uttar Pradesh ki General Secretary na Congress Party ki oina mirep ohenbagi apamba Congress Party ki oiba mifamda fongdok laikre hairi lakriba mathang thagi kunda hairiba parliamentary constituency ani asida Lok Sabha election pangthoklagani hairi Tripurada government employees kuntaret mathau masak khangdabadagi matam kharaki oina thabak suspend tawkre Tripura Chief Electoral Office tagi fangba pau amagi matung ina hairiba miyoi kuntaret asina election modern code of conduct pu thugaiduna election ga mari leinaba thabak sing matam chana pangthoktaba amadi mathau bu ka hena pungning changdaba asidagi suspend tawbagi khongthang asi lokhatpani Chief Electoral Officer Punit Agarwal na mari leinaba department singi higher authorities singda tharak letter amagi matung ina departmental singi disciplinary action sing suspend tawkraba employees singda sandokna khangangadabani haina khangalakre
Cherol aduda electoral process manungda ngakadaba protocol sing amadi free and fair election oinabagi maru oiba sing khanganki. Makhatana Chief Electoral Officer na hairiba temporary suspend taukraba miyoi sing asigi Election Commission of India dagi ayaba lauraba matungda makoibu mari leinaba department singna suspension order handokpa yagani masigi thorang asi tangai fadaba akaknaba matam fawba chathagadabani Chief Chathagadabani haina election officer na phongdorakli. Khanongpok thangba Bharat ki mafam singda nonglai nungsit yauna akan banong churaba yai haina Jackson Philip longnanaba khangalakli. Tripura yauna Khanongpok thangba Bharat ki mafam singda yellow amadi orange alert piduna nonglai nungsit amadi akhak arak yauba akan ba nong churaba yai haina India Meteorological Department na khangalakli. IMD ki matung ina Assam da cyclonic circulation taduna Bihar amasung Manipur da lower tropospheric level da cyclone sitkani hairi numit mangani gi manung asida Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram amadi Tripura da pung da kilometer nifu dagi yankhai fawba sitpa nungsit akhak araw yauna mayai oirap oina nong churaba yai haina IMD gi report asina khangalakdi. Report asina makha taraduna April 18 dagi May ama fawbada Arunachal Pradesh da akan banong chugani Assam amadi Meghalaya da su numit sing asida akan banong chugani May gitang ama amadi ahumdana Nagaland Manipur Mizoram amadi Tripura da su Assam amasung Meghalaya da chukhiba mawonggum chugani hairi. IMD na April gitang 18 dagi May gi tarik ama fawba yellow alert amasung May gi tarik anida orange alert piduna Jackson thorang lokhatnaba khangalakli. Tripura da chayol ama hena sabagi chang wangkhalakre sabagi chang wangkhalakpa sina maram oiraga Meteorological Department na nungtigi oiba warning kaya pirakli. Asaba sidagi satra sing bunga thoknaba Tripura State Government na May tarik ama fawba school sing suti lauthokre. Chief Minister Navin Panek taruk suba tam gi oina ngasi nomination file tawkre. Odisha da lakliba May 13 dagi June ama fawba phase kaya thokna pangthokadoriba assembly election asida ing sok lisingani dagi mai paktuna Odisha gi Chief Minister oiriba Navin Panek na taruk suba tam gi oina amuk hana Odisha gi Ganjam district ki manung chanba Hinjila assembly constituency da mahakna luchingba Biju Janata Dal gi oina mirep oina naba nomination file tawkre. Lai Kuramlingai Kulai Bible terrorist ni chingnaba singna nongmai kapsilakpada miyoi taruk laikhidre miyoi ama sokle hairi. Afghanistan government gi interior ministry spokesperson Abdul Matin na thadorokpa cherol amada western Afghanistan gi Gujarat district laiba mosque amada miyamna lai khurumduna leiringai khulai matik chana paiba miyoi kaya changlaklaga nongmai kapsilakpada mafam aduda lai khurumduna leiba miyoi taruk mafam aduda khudakta laikhidre amana asok apan nangkhre hairi. Afghanistan local media amagi report matung ina laikhidraba miyoi sing adu Afghanistan minority city community ni hairi. Hauzik fawbaki oina attack adu karamba group na tawbano haiba claim torokpa laitri hairi. Adum oinamak Islamic State IS na hanedagi minority community oriba city singda threat tawbadi lai haina the Hindu na piba report amada phongdorakle. Patanjali's Divya Pharmacy na puthokpa product 13 gi license Uttarakhand Licensing Authority na kakthakre. Uttarakhand Licensing Body na license kakhiba adugi Supreme Court ta pisilakpa affidavit aduda Patanjali's Divya Pharmacy na puthokpa product 13 haibadi Drishti Eye Drop Swasari Gold Swasari Vati Bronchom Swasari Prabhavi Swasari Avele Muktavati Extra Power Lipidom BP Grid Madhu Grid Madhunasini Bati Extra Power Livamrit Advanced Livogrid amadi Eye Grid Gold haibana chingba hidak sing asi lana lamjing bayaba mawongda commercial advertisement tawbugidamak
खुदक्ता अथिंबा असि थमखिबनी हाइना पाउ सिगी सोर्स असिना हाइरि लोक सभा इलेक्शन कैंपेन दा रगव चर्जा याउखिदबा अदु महाकी ममित की अरुबा अनाब अमा लेबदगिनी हाइना आम आदमी पार्टी AAP की लीडर अमसुंग दिल्ली की मिनिस्टर सौरभ बरद्वासना फोंदोक्रे मिनिस्टर सौरभ बरद्वासना मखा तारदुना हाइखिबदा मागी पार्टी की कलीग रगव चदाना कैंपेन याउखिदबा अदु महाकी ममित की अरुबा अनाब अमा लेबदगिनी हौजिक लंदन दा लायेंगदुना लेरी हाइखि प्रेस मीट अदुना बरद्वासना चा सोइदना कैंपेन मखा चथखिनिसु फोंदोखे अरोइबदा मरोइबा पाउसिंग अमु हना पिजरी खोल ngakpa 13 खुलाइगा कोनना महा रेजिमेंट फाजिन खिबदगी कुंबीदे इरांग हौरुरे आउटर मणिपुर लोकसभा केंद्र की पोलिंग स्टेशन तरुकता वोट अमुक हना थादनरी लाकलिबा मे डेगा मरी लेनेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लमदम मसिगी मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली इलीगल इमिग्रेंट सिंह मरम ओइरगा अनौब खुल 543 हेंगलपगा लोइनना येलहौमी अमसुंग नेशनल सिक्योरिटी दा चाउना सिनरली हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोक्रे अमदी क्रोर अहुंगा लाख 13 की हीरोइन नंबर 4 का कोनना मियोय अमा आसाम राइफल्स ना फारे हाइरे ngasi oina Mami TV ni sandok chaba Manipuri pau matang asida loisinjere mayambo amuka hna khurumjari लान थौरम मलेम ताइबंग पांदा अखोई ख्वाइगी इरक्ता लेबिरंबा नुंसीजरबा अमरजीत थिंगाई जमना ताइबंग चिंगजेल लोइरदुना अखोई ख्वाइ पुनमकपु थादोक्लमलगा हौखिबा चिसत तांग कुनगा तरेत था मरी इंग सोकलिक्सिंगनी कुनगा मरी कुमजा सजिबुकी तरागनी पानी पानबा थांग जनमित्ता ताइबंग चिंगजेल लोइरदुना ताइबंग मपुगी लेकोलदा लैरांग लैनम ओइना तिनख्रे लाक्लिबा चिसत तांग अमा था मंगा इंग सोकलिसिंगनी कुनगा मरी कुमजा सजिबुकी कुनगनी थोइनी पानबा युमचा कैसा नमित्ता मंगानी लेहुन तमजरगा चिचत तांग तरेत था मंगा इंग सोकलिसिंगनी कुनगा मरी कुमजा सजिबुकी कुनगा मापनी पानबा लाइपाक पोपन नमित्ता लाना थौरम थोकली नमित असिदा ngamjaba हैरांग लैरांग खरदंग लाइखिद्रबगी याइबिरेन मपुगी लेकोलदा इंग सिंगना तिलुनबगी दमक मपुगी मिंखैरोन छोंजदुना कच्चगदौरी थौरम असिदा लाइगी मसक ओइरबा ओइरिबी अहल लमन इमा इबेन मरुप मपांग अमदी इचे इनेम सिंगना मतम चाना लेंबिरक्तुना मपुगी मिंखैरोन ताबिरनबा चेना लैरांग लेहुत सिंदुना पाउजेनजरी चेना लैरांग लेहुत सिंदुना पाउजेन चच्चबगी आयो अरान खिबिक ngakpigani थौबुरेन थिमाइजम रंजित अपोक्पा थिमाइजम ओंबी बला अपोक्पी नोंमाइ थेमनिंगोन थिंबाइजम ओंबी सुबिता लोइनबी नोलुकचबा आइगी इचागा तिनरंबा इमुंग मनुंगदी सक खंगजा होग्रबा इचागा लोइनरंबा मरुप मपिजा पुनमकपु इचागी लाना थौरम सिबु याउबिरनबा इमुंग मनुंगना अमुक हनन नोलुकचरी